Simbolično na Svjetski dan teatra, pozorišta, kazališta i na rođendan teatra Kabaret Tuzla, svečanim otvaranjem i pozorišno-dokumentarnom izložbom Komedija na sceni teatra Kabaret Tuzla, autora profesora dr. Srđana Vukadinovića, otpočeo je 12. TKT Fest. Očito da je smijeh sa usta građana i Bosne i Hercegovine i regiona potpuno nestao zbog jedne turobne svakidašnjice, zbog jedne sumorne svakodnevnice i onda naravno ništa prirodnije nije nego da se pokuša taj osmijeh vratiti makar kroz pozorište. Drugi razlog je što je ove godine 150 godina od rođenja Branislava Nušića, jednog od najznačajnijih dramskih autora južnoslovenskog prostora i cjelokupnog regiona, jednog komediografa koji zapravo čini tu vertikalu komediografije na južnoslovenskom prostoru zajedno sa Marinom Držićem, Sterijom Popovićem i danas živim Nušićem, Dušanom Kovačevićem. U drami Priča sa istočne strane zatičemo dva lika, Selmu i Denisa, nekadašnje školske kolege iz Sarajeva, u Londonu, tačnije u slučajnom susretu u vagonu londonske podzemne željeznice i u različita vremena u mašti protagonista ove duodrame. Mi smo relativno kratak period imali da napravimo ovu predstavu, ali ja sam ranije u predstavi Stranci, koja je bila u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta, radila samo ove metroje. Zapravo su tad postojali samo metroji, napisani kao jedna kratka priča, 5 metroa, 5 susreta u metrou. I onda je Darko Lukić zapravo kad je pogledao to, došao je na ideju zajedno sa mnom, s kolegom s kojim sam igrala to, da napiše zapravo čitavu jednu dramu za dva lika. I onda je dodao ove scene koje se dešavaju u stanu i koje su u različitim životnim periodima prije rata, poslije rata, u toku rata. Znali smo u Haustoru, upoznao se prvi put komšije, dijelio se sa istim ljudima. Zovniš komšiju kad upališ vatru. Taj rat je približavao ljude. Taj rat je približavao ljude, pretpostavljam, i ljude koji su vani, jer su morali tražiti sebi slične. Rat, koliko nas je u Bosni i Hercegovini udaljavao jedni od drugih, opet nas je približavao jedne sa drugim. Nekako ti ljudi koji su otišli, to je ono što ja zapravo nikako ne mogu da shvatim i kako su olako i tako brzo zaboravili jezik i zaboravili svoje porijeklo i zaboravili sve ono zapravo što je dio njih. Ja shvatam neku vrstu i ogorčenosti i bola i na sve, mislim, i ova država, ako možemo tako uopšte da je nazovemo, vidimo mi da ona nama ništa ne nudi. Ali ako svi odustanemo, šta će se onda dalje dešavati? Tako i ova predstava nekako govori o ljudima koji se bore, onima koji odustaju, onima koji ne odustaju, koji pokušavaju da nađu nekako svoje mjesto pod suncem tamo u nekom drugom svijetu, ali opet i uvijek je to drugi svijet. Uvijek je to neka druga država, uvijek su to neki strani ljudi, uvijek je to neki strani jezik i zapravo nigdje se ne osjećamo kao kod kuće. Naslov je implicirao sve, tema s varijacijama, jasna, pitka, fino ispričana, dvoje fini, dobri, odlični mladi glumac. Izuzetno dobro odrađene transformacije likova. Mnogo mi se dopalo. Odlična predstava. Dokazalo se i pokazalo se da je pozorište umjetnost glumaca, a ovi večera su vratili vjeru u pozorište. Odlična predstava, teško djelo, pomiješane emocije obzirom na priče koje su zastupljene. Mislim da ima odličnu pouku. Malo komuniciramo, malo razgovaramo. Duodrama je jedan jako složeni dramski fenomen. Ona je mnogo kompleksnija nego jedna predstava, ansambl predstava iz razloga što su ovdje i nego monodrama što je i nego ansambl predstava iz razloga što su ovdje dvoje glumaca upućeni jedni na druge. Kako će i ko će ući dublje u čiji habitus glumački, to je veliki problem rediteljske koncepcije koji se treba ostvariti, koji se treba otvoriti u jednoj takvoj predstavi. Ovdje, budući da se radi u priči sa istočne strane o toj izbjegličkoj sudbini, o toj sudbini koja stvara konflikt i koja proizvodi uvijek u svakoj varijaciji konflikt, ta glumačka energija, ona treba da se sretne negdje na pola puta između dvoje protagonista, gdje jednostavno oni sa određenom to unutrašnjom dimenzijom i dubine svoje unutrašnje dimenzije zapravo izazivaju taj sukob, izazivaju taj konflikt. Jer ako jedna energija napreduje malo više u odnosu na druge, onda nema te konfliktnosti. Nema onih konfliktnosti koje je pisac htio da kaže, nego negdje će biti pomirljivost, a ako je konfliktnost, a na tome
se insistira, jer je to ta izbjeglička sudbina, onda nema toga. Tako da su ovdje ovo dvoje glumaca zaista uspjeli u ovoj predstavi priče sa istočne strane da postignu tu saglasnost svojih stvaralačkih, svojih kreativnih energija, uvijek u nekoj tački dodira, tražeći, pokušavajući da nađu tu saglasnost, pa evo čuda, oko konfliktnosti, oko određene suprotstavljenosti koja proizvodi zapravo to što oni bježe sami od sebe i što bježe od onoga što su njihove izbjegličke sudbine. Drugog dana 12. TKT Festa 28. marta na sceni Teatra Kabaret Tuzla publika će moći uživati u premijernom izvođenju predstave Stanica.